ассалому алайкум падарон, модарон, бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Имрӯз мо дар донишгоҳи миллӣ ҳамроҳи устод Файзуллоҷон Сафаров ҳастем ва хостем ки як суҳбати илмӣ кунем. Ҳозир устод худаш суҳбат мекунем. Марҳамат. خب خوش آمدید دوستی عزیزم به دانشگاه ملی تاجیکستان. اینجا یک نقطه را ذکر کردیم که وقتی که برادر جان علی اکبر یعنی رهبری همین شبکه همنوا فعالیت خودشان شروع کردن در سامانه اجتماعی، خصوصا در فیسبوک، در یوتیوب و یکمین شده که نخستین شده شهروند تاجیکستانی بود که همون تکمه بیرینجی یعنی به اصطلاح نقره‌گیره علاقه گرفتگی بودن و بعداً ما وقتی که ایرا مشاهده کردیم فعالیت برادر فعالیتشون مشاهده کردیم دیدیم تشخیص کردیم یعنی آنالیز گذراندیم گفتیم که ببینید که یک جوان امروز برای بهبودی برای پیشروی خلق ملت نوارها میگذارد تا اینکه مردم از تمام روند سیاست و کارهای اجتماعی کارهای مثلا زندگی خلق ملت آگاه باشند و بعد تصمیم میگرفتیم که اگر که یک دولت امریکا دولتی مثلا دور از ما این برادر ما را خدار دستگیری میکنه چون ما نکنیم ما امروز تصمیم گرفتیم که در آینده برای برادر یک دیپلم سرخ فخری دانشگاه ملی و امروز تصمیم امروزه ما گرفتیم که یک سپاسنامه رو مالک جان یک سپاسنامه بودیم شد برادر تا اینکه قدردانیش بکنیم تا اینکه فعالیتی که میکنه برادر یک سپاسنامه است گرچند در مثلا یک چیزی که مردم میگه یک چی تحفه اودیت اما تحفه برای خودش یک قدر قیمتی بالا داره یک سپاسنامه بدیم و قدردانیش میکنیم برای خدمت‌های شایسته ارزندش در راه ملت و دولتداری زیرا که مردمانی که امروز دور از وطن ما قرار دارند برون از مرز هستند آنها دائما منتظرند که یک نقطه یک گوشه کناری خودمون ببینند که صدای ملی خودشون بشنوند و همزمان میتونن در صفحه برادر داخل بشن تماشا بکنن که دارن اکثریت مردم آبونه هستن. تشکر زیاد با همه شما که اولا ما رو دستگیر کردن که کانال ما با 300,000 میشه نزدیکی و همه اینو از دستگیری شما وابستگی میکنن و برای این سپاسنامه رو گرفتن برای همه شما رحمت کلام میگم که قدردانی کردین و در آینده باز هم هدفهای خوب داریم برای وطن و ملتمون یک خیر یک دستگیری از طرف ما شود این برای هوسمندگردانی خیلی پسند شدیم رحمت کلام با همه شما باز هم یک قدم به پیش بزنیم. خب دوستان عزیز ببینید که وقتی که یک شهروند فقط با سخنهای اینه که با چهره یعنی که گرم پیشواز میگیری و انگیزمندش میکنی ببینید چقدر روح بالاد و بگیم که افتخار میکنن یعنی امروز یک و یک شما رو ما هم دعوت میکنیم که گفتهای خودتان با درستی ثبت کنید بنویسید و کدامی که اگر برون از مرز هستین خواستاری داخل شدن به دانشگاه ملی دارین یا اینکه وقتش این امکانیت نداد امروز امکانیت شده که با واسطه یعنی که تحصیلات فاصله شدگی یعنی خود در روسیه هستی یا که در بلاروس هستی یا که در آلمان هستی اما آرزو داری که یک اختصاص زمانه‌ای داشته باشی و بخوانی تحصیل بکنی امروز این امکانیت حکومت مملکت برای شما فراهم آوردگی است فقط شما میبینید حجتاتون رو تخت میکنین و میسپارین و بعدا میرین با اسپایس کاری خودتون میشین با واسطه اینترنت یعنی فاصله در هم فاصله بودن میتونین سوالات جواب بدین و کارهای خودتون رو دوام بگیرید فاصله یعنی که آنلاین واقعا یک چیز زمانه‌ای است پس از سپری شدن 4 سال و 5 سال شما میبینید دارای دیپلم میشین دارای معلومات عالی میشین که جوانی ما ابدی نیست 20 سال 30 سال 40 سال بعد یا دیگه میفراتونه که اگر رو نمیدونم مهندس بشین اگر معلم بشین اگر انجینیر بشین و غیره و غیره میتونید با هم دیپلمتون آزاد کار بکنید اگر با در خارجه باشین که شما معلومات عالی طلب کنن بازم برای شما با لازم میشه یعنی که حسی شوید میتونید که بروین برادر علی اکبر دا آدرسو یعنی که چی برامدن صفحه اجتماعی دانشگاه ملی میتونید دانشگاه ملی .tg بزنید همش علاقه تئوری کردگی میتونید ببینید و اختصاص و فاکولته همین لویی که دلتون بیاین داخل بشوید یعنی فکر عقیده برادرم که مثلا شما دستگیری میکنید در فکر عقیده‌اش در برنامه‌های معاصرش
ям як дастгирӣ аз ҷониби шумо аст. паҳн мекунед то дигарон мебинанд ва дигарон огоҳ мешаванд ва пешрафт мешаванд, чӣ аз лиҳози масалан барномаҳо, чӣ аз лиҳози ватани имрӯзанон. Воқеан ҳам дуруст аст ки имрӯз аксарияти мардуми мо солҳост ки бо ҳар василаву сабаб наметавонанд омода ба Тоҷикистон. аммо бибинед он вақте ки барномаҳои бародар мебурояд, чӣ қадр Тоҷикистон аллакай зебо шудагӣ аст, чӣ қадр хонаҳои баландошунаи замонавӣ, корхонаҳои нав. бале мушкилӣ дар ҳама вақт буданд ва ҳастанд ва мебоист ки ин мушкилиро зина ба зина ба дурустӣ рафт карда ва ба як мамлакати хуби арзанда ҳама каса дастаҷамона аз гирифон сар бароварда омада хизмат кунем. хизмати мо ҳама тараф аст, яъне хизмат чӣ дар бурун аз марзаси хизмат мекунӣ, равон мекунӣ, хонау дарта нигоҳ мекунӣ, чӣ дар дохили кишвар ва ҳама тарафа инам дастгирӣ аст ва инам пешрафти мо шумо аст. бародарон, суоли нахост барои шумо ки ҳамин чӣ боис шуда буд ки шумо ҳамин иқдома пеш гирифтед, яъне ҳамин шабакаи ҳамлаворо чӣ кардед, пиёда кардед? рости гап хай вақте ки инсон дар як роҳ рафт бояд то охир ба он роҳ биравад. яъне ки ин шарму изову гапзанию мардум дигар гапҳоро бояд инсон нигоҳ накунад. ман вақте ки дар Турсия будам, мардум мегуфт ки мақсад ягон нархи мебел инсон фарз кунед ки нархи мебел навохтен, ё ин ки нархи орда, ё ин ки нархи то ман гуфтагим нарх ҳамун мехчае ки сохтмонӣ инсон бисёр муҳоҷирон дар Москва ҳастанд, мехостанд ки мақсад нархҳоро буфаҳманд сохтмонира. ва ман роҳӣ мекардам шогирдоро ки мақсад бирен онҷа чикор кунед навор бигирен. ин ҷои айбиш нест. ҳол мегӯям ки канали қадар пешрафтагӣ, лекин то мехчара видео мекунед, то шефира масъали ягон ҷои айбиш нест. вақте ки ман мисол ҳадаф гузоштам ки бояд ман кора пеш барам, бисёр нафаро буданд ки дил шикаста кардан, мақсад мехостанд ки ман кора пеш набарам, лекин ман ба он диққат накардам, нигоҳшон накардам. ва ҳадаф то миллионҳо аст. худо хоҳад ки ман боварӣ дорам мешавад, ҳамаш мешавад. яъне гуфтанӣ ҳастам ки як чиза ҳадаф гузоштем, то охира гапи мардума умуман диққат надиҳем. бале дӯстон, бибинед ки мо дар барномаҳои гузаштам дар саҳифаҳои мо агар ки дегӣ набошем бидони дохил шем, барномаҳои зина ба зина аст ва ҳоли як канали шабакаи нав гирифтагем, манофеи миллӣ барои пешрафти миллат, барои пешрафти давлатамон. онҷо мавзӯъҳо мешавад ҳама лиҳози фарҳангӣ, маърифатӣ, маънавӣ, ҳама тарафа. метавонед бидуред хай бародар бо силкаша мемонад, метавонед обуна шавед, бидуред пешниҳодҳои худтона пешниҳод кунед. ягон ихтироъкорие дошта бошед ба хотири нафъи миллат, ба хотири пешави миллат, метавонед биёед, мо дастгирӣ мекунем, сабт мекунем ва шуморо мебурорем ба як ҳамун линки ё силкае ки мисол ҳам канали ҳамин устодшон ҳастанд дар описанӣ ва дар ҷои комментария ман мемонам. бидурем тамошо кунем, подписатсия кунем ва дар онҷо чизе ки ҳастае барои худтон фоидашон ҳастае, метавонед ки тамошо кунем. баъдан бародаро, бибинед ки фарқ байни ҳадафу орзу, яъне ки аз замин то осмон аст. вақте мо мегӯем ки ман орзу дорам, яъне орзу ба як нуқтаи муайян тамом мешавад. яъне ман орзу дорам ки як мошин бигирам. яъне як ҷавон ҳастам, мегӯям ман баъди хатми мактаб мехоҳам ки як мошин дошта бошам. мактаба хатм мекунам, табист меравад, мошинша мегирад, мебиёд, яке ба ҳамин тамом мешавад. аммо шумо як ҳадафи мисли бародар, як ҳадафи миллӣ бимонед ки то ин ки ҳам нуфузи миллат, ҳам нуфузи худи шумо ва ҳам пешрафти давлат бишавад. хуб бародарон, ҳазор раҳмат ки пазируфтед омодем. сарбаланду сиҳат саломат бошед. обод бошед. ҳатман дар канали манофеи миллӣ будам, подписатсия кунем ва беҳтарин видеоро дар ҷо бинем. раҳмати калон, боз ҳам ташаккури зиёд ба ҳамаашон. раҳмат.